Yes cyane nongeye kuguha ikaze wowe udahema kudukurikira kuri YouTube channel yacu wowe inshuti y'akadasohoka ndetse turabyishimiye cyane kuba tugomeza kubana nawe ndetse tugusaba kugumana natwe tugenda tukumenamo amakuru agiye atandukanye, amakuru agezweho hirya no hino ku isi hose tukugererayo amakuru yose tukubwira. Aracyari nk'ibisanzwe Ishiro Party mbagiye ngufitiye amakuru atandukanye ndetse nkubwira ko ngiye kujya ninjira bitandukanye nk'uko warunzi, ngiye kujya ninjira gutya twihuse naho nsunika mu gukora ibisinzigana mu kubikora muri ibi ndi umwami ubangutse birutikanga rutigunga aho rwambikanye barancoza cyane agatsinda ndi icumu ricyaye. Twihuse rero cyane mu makuru agezweho nuko ngiye kubwira ko gahunda nyinshi zatumye Lionel Messi adahura na Perezida Joe Biden. Lionel Messi ni umwe mu bakinnyi bagenewe umudari w'ishimwe wa Presidential Medal of Freedom utangwa ku bagize uruhare mu mibereho myiza y'abaturage muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa uyu mukinnyi nigeze ajya kwakira uyu mudari kubera izindi gahunda nyinshi yari afite. Rero ni mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 4 Mutarama umwaka 2025 nibwo abantu bagera kuri 19 bagenewe imidari barimo Lionel Messi na Magic Johnson wabaye ikirangiye muri NBA. Bari bategerejwe muri White House mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko USA Today yabyanditse, ikipe ishinzwe kureberera inyungu y'umukino wa Inter Miami yaricaye isanga hari gahunda nyinshi zicucitse afite muri iyi minsi ku buryo nta mwanya ari kubona wo kujya guhura na Perezida Biden, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa White House Karen Jean-Pierre yavuze impamvu bahisemo kugenera uyu mudari Lionel Messi. Ati Leo Messi niwe mukinnyi wa mbere ufite ibihembo byinshi mu mateka y'umupira w'amaguru. Afasha abantu mu birebana n'ubuzima ndetse no kubafasha kwiga binyuze mu mushinga wa Messi Foundation ndetse no kuba ari ambasaderi wa UNICEF ku isi. Buriya ikintu utaruzi uwo bita Lionel Messi niwe mwambasaderi wa UNICEF ku isi. Kuva byatangazwa ko Messi yahawe iki gihembo ntabwo yigeze agaragaza amarangamutima ye ahariho hose keretse ikipe ya Inter Miami ndetse n'urwego rureberera ruhago muri icyo gihugu bizwi nka Major League Soccer MLC. Messi yageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2023 aba umukinnyi wa mbere ukomeye ukiniye kuva mu myaka 31 shampiyona ya Major League Soccer imaze ishinzwe cyangwa MLC. Abandi bahawe imidari ni George Stephen Jr. ndetse na David Robinson, Jose Andre, harimo no bita Robert F. Kennedy, harimo na Hillary Clinton ndetse n'abandi bagiye batandukanye na abastari abakinnyi bagera kuri 19. Yes, dukomeze cyane rero n'amakuru agezweho aka kanya. N'indi nkuru ikurikiyeho ni breaking news. Abafana ba APR aha muri hose muri komera amashyi. APR irabica noneho dore ko imaze kugura umwataka Kabombo. Intare ya Kanwa araza abayica kabisa. Uyu mukinnyi arakomeye cyane, umukinnyi APR FC yaguze, umwe mu bakinnyi beza ba shampiyona ya Uganda. Ikipe APR FC yamaze gusinyisha umunya-Uganda Hakimu Kiwanuka uri mu bakinnyi bahagaze neza muri Uganda Premier League. Uyu mukinnyi usatira izamu anyuze iburyo wahawe n'abafana akabyiniro ka Boda Boda amaze gutsindira Villa Soccer ibitego 5 muri shampiyona ya Uganda igeze ku munsi wayo wa 14. Kiwanuka ni we kandi watsinze igitego cyafashije Uganda gusezerera Uburundi mu ishondora rya kabiri rya CHAN muri 2024 mpera z'Ukuboza. Umwe mu bayobozi ba APR FC yemeye amakuru ko bamaze gusinyisha uyu mukinnyi wari usigaje umwaka n'igice ahabwa amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe y'ingabo z'igihugu. Ikipe yambara umukara n'umweru ikomeje gushaka uko yakongeramo abandi bakinnyi muri iyi Mutarama kugira ngo izabe ikomeye mu
mu mikino yo kwishyura ya shampiyona. Hakim Kiwanuka yageze muri Villa muri Nzeri umwaka wa 2023 avuye muri Prolen FC ndetse yigeze kujya muri igerageza i Burayi. Umwaka w'imikino ushize yafashije Joga nk'uko Villa bayita kwegukana igikombe cya shampiyona by'akarusho, atsinda mu mukino wa nyuma iyi kipe yatsinzemo NEC ibitego 2-0. Kiwanuka ni umwe mu bakinnyi batatu Villa yagenderagaho mu busatirizi, aho yafatanyaga na Patrick Jona Kakande ndetse na Charles Luwanga bita Neymar. Ngibyo rero ni ibyishimo ku bafana ba APR FC ikomeje kongeramo abakinnyi ndetse kugira ngo izaba ikomeye mu mikino ya fazare, mu mikino ya Aller Tour, kugira ngo izaze ihangana na Rayon Sport nayo imeze neza muri iki gihe. Reka tubitega amaso, reka turebe ko ari icyo azafasha ikipe ya APR FC. Duciye muri APR FC ariko mu makuru yo hanze y'ikibuga, bamwita Mugisha Frank wamenyekanye nka Jangwani, akaba umuvugizi w'abafana b'ikipe ya APR FC, yaje kuba yatangaza ko agiye kurushinga vuba. Mu magambo yashyize hanze haravuga ati Mana idufashije dushobora gushyira amago. Mu makuru natohoje nasanze ko umwe bari mu rukundo cyane, umwari bari mu rukundo cyane, bamwita Gasaro, usanzwe ukora ku Gasaro TV. Rero uyu muvugizi w'abafana, makuru namenye nuko ashobora kuba agiye kurushinga vuba muri uyu mwaka mushya dutangiye. Gatubifurize urugo ruhire, nkubwira ko ari naha amakuru yacu asoreje, kubwira gukora subscribe, share, comment, ndi tukabana mu makuru agiye agezweho. Nge ndacyari Ishiro Bati, hasta la vista.